O, jer ja to snimam? Ha, da. Idem vraćati u epizodu Clash of Clansa. Ja sam Olaki. Clash of Clansom. Mislim sam baš igrao. Baš imao vremena da ali zadnji put sam snimao Clash of Clans. Tako da, sada nastavljamo Clash of Clans. Svako toliko ima raspored o videima, pa ćete moći vidjeti, poslije ću vam tamo raspored u opisu, da ćete vidjeti kako je za ovaj tjedan, a tako kako će taj raspored izgledati. A mi idemo Daftar Danita. Mi ćemo kasnije, samo da se mi... Čekaj. To. I dalje sam u ovom planu. Samo da je vidim... To. Kolektan. Čekaj. A ne, to. Vidite, još sam se jedan gold storage ugradio, tako da ima malo više novca. Imamo 98.000 ovdje, evo ovdje gore vam piše da je ovaj gold. Morta ćemo kasnije ugraditi dok ćemo imati više malo golda, tako da. A mi idemo sad vidjeti kako su nas... Neću pričati, samo da vi gledate. Ja ću biti tiho u to vrijeme. Evo ga, vidjeli ste napad, izgleda da su nam sve urušili. Vidite, sve upravili. Ja sam mislila da neće nam ovo ništa, ovaj Builders out. Ali ipak su nam, nažalost, i to uništili sa 5 goblina. Ali, kako se... Da, goblini su, ja mislim da su... Idemo se sada trainat. Pripremimo za napad. Mogli bi imali ovaj put. Čekaj, jednu, tako. Sad će nam se biti dobar napad. Idemo nekog naći da ga napadnemo. Ovo je preteško mi tako. Teško daješ je. Ne. Ste vi normalni? Mogli bi. Ja nisam siguran. Ajde, probamo. I tu ćemo postaviti ovdje. Barbarijane. To nije bilo dobro da ih mi tu negdje postavim. Aj tu. Trošio sam sve. Oni su bar brže pa bolje troši ovdje.
Sad će Giant uništiti ove topove, a oni će svi ostali uništavati ovo. Yes, danas. 37 pH, to će biti dobro. Zanimljivi napad. Ajde, uništi sve. Pobjeda! Yes, victory! Osvojili smo s 3 zvjezdice, 100%, 1 PR. Yes, možemo se sada ovo. To te ja pitam. Yes, evo ga, imamo. Malo smo dobili, sada imamo malo više i golda i ovog ostalog. Što je nama fali tu? Wall bi bil dobar. To čuva sve ovo. Tako wall. Tu čuješ wall breakere. Kud ide. Tu gore, koliko to je? Ovako tu, wallbreaker. Što malo tu, ne tu. To će nam biti dosta za sad, čuvat ću se još za poslije. Kada možemo i poslije složiti te wallbreakere. Možemo ugraditi gold, ne možemo tu. Možemo ugraditi ovaj gold. TH nam je još na 4. Mene još uvijek zabrano. Tu sam si zapisao bookmarks. Klan je nesto. Tu sam si u bookmarks zabilježio ovaj klan 4. B Nazorovci, ali ne mogu još ući, nema dovoljno pehara. Čekaj da napišem ja. Opet Hrvati, jer ja stvarno ne znam. Opet i sad pitanje. Rekli su mi neki da imaju crveno bijelu zastavu, onak zastavu Hrvatske. Ja sad nisam siguran koja je to zastava. Koja je sad točno ta zastava? Uopće nemam blage veze. To je taj klan. Sam 13. u klanu. Prepretanje. Evo ga, tako izgleda naš klan. Uđite također u Khmer. Dobar je klan. Uvijek meni je dao već 4 puta hogove. I dali su mi ove, kako se zovu, Giante. Odličan je klan. Yes! To, balun. Oni, ne baluni, nego oni kosturi bomba. To je to. I izgleda da bi to bilo kraj ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Nadam se da vam se svidjela, jer ja baš ne radim neke dobre videe, ali hvala vam. Već u tjedan dana sam prešao 12 pretplatnika, što je ono wow. Tako svemu. Vidimo se uskoro u nekoj novoj epizodi. Do sljedeće epizode. Doviđenja!